yitwa Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse ku nzira y'umusaraba yanyuzemo ubwo yari mayibobo yambara umwenda umwe nta faranga ryo kugura icyo kurya agira nuko yigeze kwiba mudasobwa muri ambasade y'u Burundi muri Tanzania. Tujye kugaruka ku nzira y'umusaraba uyu mugabo yanyuzemo mbere y'uko aba umukuru w'igihugu ndetse n'indi mirimo itandukanye yakoze. Rero byinshi bitandukanye mu buzima bushaririye yanyuzemo. Jya munsi iyo video yawe hivuga cyo mu ruhande rw'iburyo ukomeze ukore kuri subscribe na kande akunzogera iri hirya yayo kugira ngo ujye wa mbere mu kuba wabona amakuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Reka mbifurize Pasika nziza ndetse n'umunsi mwiza kuri mwese. Perezida Ndayishimiye yagarutse kuri ibi ngibi mu kiganiro aherutse kugirana n'umuyoboro wa YouTube witwa Intumwa wo mu gihugu cy'u Burundi. Avuga ku rugendo rw'ubuzima bushaririye rwatangiye ubwo uyu mugabo yoherezwaga n'inyeshyamba za CNDD-FDD muri Tanzania kujya kuganira n'uwitwa Leonard Nyangoma wari umuyobozi wabo ariko akaza kubata ku rugamba. Ndayishimiye avuga ko ubwo yasangaga uyu witwa Nyangoma i Dar es Salaam yamusabye gusubira mu ishyamba bagakemura amakimbirane ariko undi rero aza kumwima amatwi. Yagize ati nahise menyesha abari mu Burundi ko byanze, barambwira bati nta yindi nzira tumukureho, rero tuzane undi ushobora kutuyobora. Icyo gihe nibwo yasimbuwe n'utwa rero Ndayikengurukiye. Ndayishimiye kandi avuga ko i Dar es Salaam hahise hategurwa umugambi wo kugirira nabi itsinda bari kumwe maze barafatwa barafungwa. Agira ati rero bahise badushinja icyaha cyo kuba twaraje kwica impunzi z'Abarundi. Bavuga ko rero turi abasirikare ba Buyo. Yavuga ko rero nyuma baje kurekurwa ariko hashize iminsi 2 cyangwa 3 abapolisi ba Tanzania bongera kugaruka kubafata, we rero abaca muri humye ariko bagenzi be bajyanwa amaguru adakora hasi. Ndayishimiye kandi avuga ko ubwo bagenzi be bafatwaga bagafungwa inzu babagamo rero yahise ishyurwaho ingofuri maze atangira kurara ku gasozi kuko ntaho yari afite ho gutaha. Yagize ati mba umwana wo mu muhanda utagira aho mva rero ndetse na honje. Avuga ko rero muri ubwo buzima bwa mayibobo yirwanyeho i Dar es Salaam akoresha amayeri yose ashoboka kugira ngo abone ibyo kurya. Agira ati rero narahababaye cyangwa se narahababariye ndi umwana wo mu muhanda ariko ndabizi ko rero ntawa ndushaga kurya kandi nta faranga na rimwe nari mfite umwambaro umwe, isogisi rimwe, inkweto imwe ariko rero nararyaga. Ndayishimiye avuga ko rero ubwo yasezeraga mu mujyi rero ngo yaho cyangwa se ubwo yazereraga sore mu mujyi yahuye n'umuryango w'abagiraneza wamutoraguye rero umujyana mu rugo umuha ibyo kurya n'icumbi maze agaruka agitega. Ikindi kandi ngo umuryango waje no gukurikirana bagenzi be bari bafunzwe barekurwa basanga Ndayishimiye muri rwa rugo rero rugwari nko kwa marayika woherejwe nijoro nk'uko uyu mukuru w'igihugu yabigarutse. Ndayishimiye kandi avuga ko yaje gufata umwanzuro wo gushinga ikinyamakuru yise Intumwa kugira ngo rero agegeza ku mpunzi ziri muri Tanzania ndetse n'abari mu Burundi amakuru ajyanye n'urugamba. Avuga ko rero icyo kinyamakuru yagishinze nta n'urupfumuye afite ndetse ataranafite mudasobwa kandi atanazi neza no kuyikoresha. Ikindi kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko icyo gihe we n'abagenzi be bafashe umwanzuro wo kwiba mudasobwa n'ibindi bikoresho muri ambasade y'u Burundi i Dar es Salaam. Agira ati rero no kuri BBC abibuka rero byavuzwe ko hari abantu bibye muri ambasade. Agira ati rero araseka ku bijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye kandi avuga ko yatangiye ikinyamakuru asohora ipaje imwe akazenguruka rero Dar es Salaam yicuruza intica n'ikizu. Uko iminsi kandi yicumaga ngo yaje kubona abamufasha arangira gusohora impapuro nyinshi cyangwa se atangira gusohora impapuro nyinshi maze ikinyamakuru Intumwa rero kigera mu Burundi mu buryo bw'ibanga nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Muri iki kiganiro kandi Perezida Ndayishimiye avuga ko nta kazi atigeze akora kuko yabaye umukarani wikorera imizigo, abumba amatafari, abumuyede mu kubaka ndetse n'ibindi. Perezida kandi w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye abwira abantu bihebye ko rero igihe ubona ibintu bidashoboka hari inzira byanga bikunda yatuma bikunda. Bamwe kandi mu bakurikiranira hafi ubuzima bwa Perezida Ndayishimiye rero bavuga ko akunda kugaragaza ubuzima uyu mugabo bushaririye yanyuzamo kugira ngo akomeze kurangaza abaturage badahwema gutaka ubukene bukabije no kwerekana ko rero igihugu cyamuvunnye nk'uko abenshi mu bakomeje kugenda babigarukaho cyane cyane mu bitekerezo bitandukanye. Nkwibutse ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yavutse mu 1968 akaba yaravukiye muri komine ya Giheta mu ntara Gitega iri rwagati mu gihugu cy'u Burundi. Azwi nk'umwe kandi mu bari abasirikare bakomeye ubwo ishyaka rya CNDD-FDD ryari rikiri umutwe w'inyeshyamba. Uyu mutwe kandi warwanye mu ntambara yadutse mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Niwe kandi wa mbere wari utoye mu buryo bwa demokarasi mu kwezi
kwa 10 rero mu 1993 amaze amezi agera kuri 3 gusa kuva ubutegetsi bwana kandi Evariste Ndayishimiye ari mu barokotse ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi mu kwezi kwa gatandatu mu 1995 kuko rero kwatumye asanga abandi barwanye uwo mutwe rero wari uw'inyeshyamba icyo gihe kandi witwaga CNDD, hanyuma ishami ryawo rya gisirikare rikitwa FDD. Uwo mutwe kandi wari uyobowe n'uwitwa Leonard Nyangoma wawushinze mu 1994. Amakuru avuga ko uwo mutwe wiswe CNDD FDD winjiye mu masezerano y'amahoro y'Arusha muri Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2000. Icyo gihe kandi General Major Ndayishimiye yakoze mu biro bikuru bya gisirikare. Akindi kandi avuye kuri uwo mwanya yaje kugerwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuva muri 2006 kugera rero muri 2007, hari imbere y'uko rero agirwa umujyanama mu bya gisirikare mu biro bya Perezida. Evariste Ndayishimiye kandi yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD FDD mu gihugu cy'u Burundi. Ni umwanya yagiyeho kuva mu kwezi kwa 8 muri 2016. Yatangajwe nka perezida wa 9 w'igihugu cy'u Burundi watsinze amatora ku itariki ya 4 Mata muri 2020 kuri manda y'imyaka igera kuri 7. Akaba yarashakanye na Angeline Ndayubaha, babyaranye rero abana bagera ku 8. Uko rero aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Ubwo rero ni umwe mu buzima bushaririye cyane cyane bwanyuzwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Rero by'umwihariko agaruka kuri byinshi bitandukanye mu buryo rero yabaye mu buzima bukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, aho rero hari aho yagiye agaruka ko yibye mudasobwa muri ambasade ya Tanzania, akavuga rero uburyo yambaraga umwenda umwe mu mafaranga nta mafaranga agira yo kugura icyo kurya, ndetse nuko yigeze rero gukora ibindi bitandukanye cyane mu birebana n'ubuzima bubi yabaye. Perezida Evariste Ndayishimiye rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri manda y'imyaka 7 rero yatorewe muri 2020 nyuma y'urupfu rero rw'uwari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, akaba rero ari Pierre Nkurunziza witabye Imana rero mu buryo butunguranye mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma Evariste Ndayishimiye aza gutsinda amatora yo kuyobora igihugu cy'u Burundi. N'umugabo rero maze Messi umvikana mu bitangazamakuru bitandukanye. Nyuma yaho rero umubano w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda usa naho utifashe neza kugeza amagingo rero ubiturutse ku birego bitandukanye u Burundi bwakomeje kugenda bushinja u Rwanda, ndetse u Rwanda rugahakana ibyo birego rero rukanagaragaza ko u Burundi buri mu mugambi mu bushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu magambo rero aherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, naho rero yavuze ko u Rwanda niruramuka rero ruteye igihugu cy'u Burundi nabo rero uba azatera igihugu cy'u Rwanda nk'uko yabigarutse. Agira ati rero natwe tuzatera igihugu cy'u Rwanda nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Gusa rero amagambo ye akaba yarakomeje kugenda yamaganirwa kure n'abantu batandukanye, rero bagaragaza ko nubwo hari inzira imaze iminsi rero iharurwa hagati y'impande zombi mu gukemura ibibazo biri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi rero ngo atarakwiye kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, kubera ko hari uburyo ubutandukanye bwari bwarashyizweho rero kubirebana no gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aheruka yavuga ko rero hari intumwa z'igihugu cy'u Rwanda cyane rero ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akavuga ko rero hari ubutasi bwa gisirikare bwari bumaze iminsi mu biganiro mu kurebera hamwe rero uburyo umutekano w'impande zombi ushobora kuba wakemuka cyangwa se ushobora kuba washakirwa igisubizo mu buryo urambye. Igihugu cy'u Burundi giherutse gufunga umupaka muri 2024 aho ku butaka ugihuza n'igihugu cy'u Rwanda, biturutse rero nyuma y'igitero cyari kimaze kugabwa umutwe wa Regitabara muri 2023 mu gihugu cy'u Burundi. Burundi bwaje guhita bushinja igihugu cy'u Rwanda kuba inyuma rero izo cyangwa se kuba inyuma y'ibyo bitero ndetse no gushyigikira Regitabara. Mu cyo gihe rero u Burundi bwavuze ko abarwanyi ba Regitabara bahabwa ubufasha rero n'igihugu cy'u Rwanda, bakanitoreza mu gihugu cy'u Rwanda bakajya guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Guverinoma y'u Rwanda mu matangazo menshi atandukanye yasohoye yagaragaje ko rero ibyo ntaho bihuriye na gato ko ibyatangajwe rero n'igihugu cy'u Burundi hari ibinyoma byambaye ubusa bigamije guharabika isura y'igihugu cy'u Rwanda. Kuva rero umupaka wafungwa ku butaka haciye rero umwaka urenga y'umupaka ufunze, ibintu rero abaturage benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko babirenganiyemo bakanabihomberamo ku buryo bukomeye cyane ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Bakagaragaza ko rero bitari bikwiye nko kuba rero uyu mupaka ushobora kuba wafungwa nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaruka. Kugeza kuri ubu ngubu rero hararebwa hamwe
uburyo impande zombi zishobora gukemura ibibazo byazo. Mu gihe rero Burundi bufite abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kurwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kuregerwa na gahunda zacu n'amakuru uburyo bugezweho 5x5. Reka mbashimire kandi mwese mukomeza kubana natwe makuru n'ibiganiro, mukomeze kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza.